sa chisen pat kuble ye phi baro bat phidang ye pe ye ka kubor jong u mau for habengin ya cheprang bat ka kubor hakani ka por tungin ye pe ye ki mat ke ba kongsan jong ka kubor kumne la long kumbangi ye dai dor bat ka sarkar ongkinong hikai first term halor ka tulap rengkat sans pa ngut tam kinong elam pen kre uba el hek ye ki election araja arpulai skaus khem ban job biang ban pen klein biang ye ka party ya khunlang ki volunteers ya le hill state jong ka west khase hills sedang be akal air election la pen skam ye kinong kit kam batmai jong ka tmc ranikot block to ki pa reungeng sya ka jinga seng sinot ba arpusaw ka balang presbyterian hamautari murdan tang don hangne hamadan maki akaba kinong hikai kibahapo ka shatri juga pastom kila penlaw ke jingalang mentagasngi ang ta bandawa ek sakar bakade ban kantiuno ek tulo bejongki nadu kinong hikai lp up secondary hadu ki higher secondary school banakal yang kinong hikai mentagasngi kila shim karai ban pelong ke jingaki daga pisrali kaban sedang nadu asai gasngi bat kumju ban yang khmat khadok ke sekretariat so ni wan ni nakaliang jong ka kinoyalam jong fastom di hadin jong ka jingalang kumangilatip ila shim me karai bangin ya kata ka peaceful rally rai nakaliang jong ka district magistration gumut magistrate gumut kimsha bangin ya kata ka peaceful rally ju nomor ba impat yo ya ka permission di kamut mentang inang late ya kendu abc ya por lai steng la bo appointment i nang bangila banle basya ila ne la sisi de kamin agenda be bangi akran hangni be ya gajialang gajongi galong be baka sarkar kamsim lapan kiu ya katulop jong kinong kai ad hoc nadu usnam ar hajar khandriu kamut mentang ila jan ya ndriu usnam gajingyo jongi galong kabarit de bat gajing kiu dor kimar kimata kadang mi isngi kadang kiu dor bat kembali kran di perlok yong ba nilabu ya kawai ke proposal nomor ba ngilong kumbangi ya dai dor bat sarkar narus nam ar hajar kat kendai ke jingtiman ke jongi kalong deficit system la de patent deficit ndrai hadien mangi sotu ba government ka aidau bi komdan pisa au january khat tratarik ar hajar ar puar kamut nila submit ya kawai ke proposal bat ke balong be na ka benta khat pra hajar shi banai kan berkiu tulop di inohikai habaro jong kategori kamon madu LP, UP, secondary but higher secondary. But by hakan ni kajinglut ni labu agdo ko proposal kamot kajinglut kala kon poi la kuno khatlai kulur haka shibna. Te kamot ka exact kamot ya ka figure ngin yo hadien baka department jong education kamot kan pendap ya ka proposal. Nomor ka exact figure jong kinohikai kamot kadon haka department. Ni haka jingtip ki jong ngi don be kumba prahajar duna. Jadi kemud ba lada ka government kemud ka syuyat ngap kemne. Jadi kemud kemal keren ki perlok kemud ngiladan lagi jong kita ki pelan ke ke ba ngin sa shim ya kilenti ki senjam ki ba kham nang ni syakmat na ka benta bangin yo ya ka jingdawa ka jing. Ye pet ya ka assembly ma. Police gun biwan ra kata ka jingkeli ngrai man law snem kat bang ya keren ni ha assembly le nang ipet ya kata ka budget la rabu jingkeli syapang kinong hikai ila pandai ki boker ila be baka jubab ka baai be na menteri wadai pet ya ka education kalong be baka sarkar kadang eksamin nadu kini gisnam gi baladap hadu mentaru dang eksamin bat ka result ka bamjumi de hendrai kamut bang ibu pat ya ka jinggar pat sa sarkar ba pinmi no ya ka result jang kata eksamin ka ba kilale nadu kini gisnam gi baladap kamut hadu menta namar balai ya keren ru menta ya ka snam ka ba khadu jang ka sarkar satang katno penai kemud bahkan kutno ke port rekam ke jongka di kemud bang ikwa bahkan aino ya ke jubab yang kino hikai adhok kumno bangin le panyarap dan yang ha ke jingyo ke jingkon habaya keren kendiat ma iwan ya keren nakaliang jong ke district administration sibut ibu tangkawai ke jingkat pa yang ba as teachers kemud kino hikai kemud ba balai pen kain kan ya ka ain at least ni diang ya kata ni ong ba ni nem kwa ban pen khen namar bangi de kino hikai ti kamut namar ta ka daw ni bo ya appointment menta ka si ta ka janliet i bat edc bangin ra ya kata ka jinjiman kamut ka kajing bentip sa i bangin sedang ya kata ka program jengi na dula sya ka si ni kran ya ka sarkar ma
katanggaway kabangan ong mga kalongbet kakin pareng ong kata ka political will. Nada ka sarkar kadon ya kata ka political will ngasgo batam dan jing ngamar ba kom kanuksa ngitip ba menta kala jan lagi issue election gabut nang ni sakmat di kindang mi ki district ki batamai ki blok ki batamai bat kum ta ter balai ki mi kita baka sarkar kadon ya kata ka mensim manle ti wat ya ka kam jong ngiru nginget ba lada ka sarkar ka kudjing mut ka baskem gabut ka kala balai namar ba ka kadon de ka bor ban snai ka pisa gabut ling ba ki revenue ila on penkiyo the percentage ma jaga revenue let's say like 10% 8% ban pendap ya kan di jingdan kam jong ni Uba hek ule thu banak liang jung u harengkat kisan spa angut kinoyalam kilapan krep ha nakamta ki election arjar arpulai habai kran berumau por uba hek uba de UMLA ka pentur umkra ule thu badang ha kini ki khandiat sngi ula lumlang tangi kisan spa angut kinoyalam banang penklai ni ka parti nakamta ki election arjar arpulai habai jubab ya ke jingkeli uba hek ulong baar phosan snam ula job ya ke election kumta umdon ke jing artatin banjob biang wala kilami bun kinoy kun persya bakan thup yau ba PNCM nolor kiwe Pi yang lain election la job arpusan sistem mata san terms la job yang election arpusan sigi arpusan ligi snem la bun bah ki bawan bat ki balalit bun bah ki bawan ki lalit lai kun ni bun bah ki statesman ro ki bala stalwart leader jo state ki lai kun bat nga nadu ki pura pemensua tiap election hi dibendon baik no ikut yui ba percaya ni tre yui dengan liang jong ba sam ru tre dengan liang jong tu ba basai moi tu tre dan liang jong kiwi ru bebon ba man tawat ke BPP ru ngi ga don ba set up candidate ni patron pra ha ke jingile ka election gendon baik jingile be much can sting ga election is election tigi ngi tre jutom ya ga jing tre kam ma jong ban ngi kermen ba ngi tre jutom ngi yo ayo so ba ngin job ya ga election ban tambah ngisenia hari jing tristom pengisenia ru hari jing tristom jung dong elam jung apa aro kiba don keleng sodong joga pentorom ka konstitusi ab kecing election hab shimbet menile agni khud me ge buri kuslai kata skap kata to bi kata nang kata gaya kri ka secondary na yang tri bi ka kam la jong ba kumme bon job bi kri election jong wala bukre managane gi singa nang nong bade ga dep gi ga meeting jong ajong konstitusi baro ki leaders lapai hadu palat ega san spangut tang ki leaders kinthei lokmi ki longpa ki sarla ba poi jaga meeting yak bangi kre man pungkre na ka bana ga election ka ju poru ni pungkre na ka bana ga silver jubilee celebration ga jong aku memeli tinggal ye walk out baro ki program baro ki bengende hadu basdang du artrik umi gisdam kan kod hadu ka sigi ka bangan pelat ga kot ga jong ga bangala dep tho hi ga kot ti kata kot ngin pet da long go biang da dei por go biang ha por election ilaban kot do prime minister honorable prime minister Narendra Modi ban pelai ya kot Wat la ke election kadang khamshim por Henry ki volunteers yala hill state ki badina west khas hills manta ka sngi ke la penlong ya ka jingya kendu ulang ha office jong ka HSPDP Hanlongstein ban yatai halor kumdo pen client pat ya ka party Hagani gesngi lapanya ye ke jingelang da uba leading stone wanyang MDC barim ubadeiru director jong Hill State Volunteers Committee harangkat ke jingodon lang jong uba KP pangyang president rangba ka party bat ke volunteers naman laki jaka Hadin balawai ke jingalang layo abon ya kren bat uba KP pangyang president rangba hagaba ula pensngau yaki laiteli kiman bakongsan ba ke volunteers yala Hill State kila yakut tukin yesngap ke ba uteu nongelam ke HSPDP udan ban ong Jing ya kendu ka jong ki state fighter volunteer jong SPDP ko ke jing lam jong ba trading yo ba x ki jong ba thing but bar ko gini gidei ki jong ki volunteer ki bala shaset top nadu ko ka snem mere ki state ka jing kan da ka si don lightly ki ko kongsan ka baning kong Kejia keren kilong baya hato ya katai ke bangilale facilitation haka sputnik nobaba area koi na markimla pan poilut na kadau ba idon ki ba idon ki ba shalom idon ki ba changa dai le kumno na galiang jonga ngala juba siki ba ka party kan nampat penkut ya ka facilitation program ko ke kita sa kusen megalaya na marba kimla pan walut
sila kita pun laki. Tingin ang yaipteng nakaliang jungi ban kan kubrom iki. Nakadai ka certificate, nakadai ka jing kubrom le nakadai kuno ka bagidon ban le dalam tai chongki. Kabaan pat. Karon ka rai ban ong ba kumungin le nakajing dap sangku beli Islam yo ka stain le ya. Kum ka party ngin yele election agasem art. Dagawai ka rai ka chongki ngasiya tu president ba syakot. Baglarai ba kani ka volunteer wing jongi ka ron du banta kinlay saman lagi konsumsi kat ka bagi candidate mo ki nyerap ban pen poi ki ban penyalik lang bakin wan sa kerensan banong bagi ki badai ki nong sengi ka party ban ron banta ni ka ski bakin norim jog SPDP ka ba omparla ban complete the commission ka in late ban personal sikit pa ba sumri ka sin bacay dia kata ka ka way ka ba Pilaray sa kamtag election. Bar ka maghadu giong paginang yasem. Mali yasem do giwepat ki para volunteer. Ang no gidon, kasi gidon giwepat ki party. Basa chi sinpat. Sa chi sinpat ni khot ya kanika. Ya para no ilam na ni para volunteer. Patongin penimpat ya ISPDP. Kabaretang ni ka party dulu kabla slim tam. Kabla tam laisem mari state lega ya. Yang scam ni issue bat ya ki norim banyada atau pentroy ya kali bagai saya ya kani ngin nam suk bangin suja para pring jelom temen lem na pensau sekali saya penting menta ka movement ka ba ar kan long ya kasih state buru sam bat wei ki kam to wei ki bat kul samla ki bat dep nagalian ka surkar juga ban pendep ya jangan nutu ka jangan Karbanang mi kisngi ka jingpun kre na ka batagi election jong usnam aja ar fulai kalanang yai tilun na ka wei kisngi sya ka wei pan ha ka ba mentaka kenti ka All India Trinamool Congress TMC haka khat khandai trikul ber arnajar arpuar kaliyo ban penlongi ka jingelang bat pen scam ye kinongkit kam bethamai jong ka TMC Ranikor block haplau jong ka ken san LP school ka bham Ranikor civil subdivision haka ni gisngi lawan ban yadon lang na du ba HM Shangpliang MLA Kamausan Ram constituency u ba James Lingdo Vice President Jong ka Meghalaya Trinamool Congress Party u Banchai Pengro President ka TMC Youth Front but u ba Charles Pengro President Barangba Jong ka Meghalaya Trinamool Congress Party nakaliang jong kinongkren kila aimen sem na kabenta kinongkersyan kiblawan poi ha ka jingelang ba da ka jingwan jongki kanlong de shisha ka jing aimen sem na kabenta kinongelam jong ka party bakin la ban pentulun ye ki kam ki babon nang ni shakmat ha ka ju ko por kila thu ba katu ka ne ki mat ke bakongsan bat ki jing tmu jong ka ne ka party namar ka ne ka party kadang long ka bethumai hapo ke jela Meghalaya Shushu kila aimen sem ru na kabenta kinongkit kam bethumai jong ka TMC Ranikor ha ka bakermen scam bada ka jinglam khamat jong u president bathamai u samla samyo prangsngir khar bo un penya yaki kam ki jam na ka benta ban pen klein ya ka ne ka party pat na ka liang jong ka party TMC ka don jing tmuru ban penyang kertong na ka ne ka Ranikor constituency yaki nongkit kam bathamai jong ka Trinamool Congress committee ka Ranikor block la pen scam do ba James Lengdo vice president jong ka Meghalaya Trinamool Congress party ha ka ba legit ya u president ba Sabio Prangsngir khar vice president ba Binarson D Shira general secretary Jacques A. Sangma, Assistant Secretary John Tabor Sangriang, but Henry Wood Kid Khot, Baganthop Ya U Spalding John Marwin, U Holding K. Sangma, U John Derfulkhar, U Pensuk Wanyang, U Armerthong, but U Headingwell Langrin. Lapanya ia ke jingelang, but la yoru ia ke jingkren ai kublei na uba Victor Sim Yong. Ai kublei ba Sabio, ba hagajing yalam jungi hagajing penya jungi, glayo ya kiri orang ba ya kilong kami bat ki phun samla ki ban ya don benta bat sim benta bat ni ha kane ka party apo ka constituency Ranikor kalau be pilai bah kini ki snap ki balale upai ba jangka jela jungi ulang dot Banyo ya kejingkala akas usyar kanan. Upay ba jungi ulasya nyonbel. Upay ba jungi ulasya kini egohok. Upay ba jungi urang keladuk kadang mi kisi. Awar hajar khatpra. Nilayo ka sarkar ka batmay.
bat kaladon kajing kermen kajing amnut na kipai ba jo kajela bahagani ke sarkar ke batmai agajing elam jo koran sangma barbala sunrap lang da kiwe ki parti riulo bat ke BJP kila kermen banyo ya ke sarkar ke banpej ya ke duk ke suk jo ba mereka dang mikisni kipai ba kila sutu syai baka jingdo kadang nyon ki unong rep udang serdep upai ba udang yo bon jat ki jingpang ba akapor covid arsnem lenter ki pai ba jong kejela kilama ikijing kiba om la ban batai shu kiba hieng bahasam jong kita kiba yo covid kila do ke mesim ki om dan lat leti ba on pen poi yakum kita baro siki hospital kidawai kita shin kim tikra haki hospital haki PHC Larang ajar ikijing jong pen ba baro sisngiru umkojo mencem senam kato kan ingut ki MLA ki badan haka parti kongres ngile syong paramangi ngila puson ya kalawai bangin le kumlo abang ipai ya ka parti kongres hajlaru ipoi sinu abang pai ya po Delhi antaru kumjo Andrei ngidang angnut ban syakri upai ba apo kejela kanu kala kelenti bangin le da kanu karukam bangin yai dei hanta bangilai rai bangin mi na ka parti kongres bangin ni don betano hakani ka All India Trinamool Congress bakade ka parti jong uria untuk usuk kadai tanggani ka parti kabala suthit om tang hapo megalaya ka parti bala suthit ha Goa ha Tripura bad hakiwai ki state ngiru ngile shimpetalang bangi kwa banwanra e jingkala au hajar arpulahi kadarut KMLA na parti kongres ngile rai ban mi no na kane parti kongres bat ngile bo yeladi ya kada rai bangin wanra e jingkala apo jela da ka barung hakane parti All India Trinamool Congress bat shisha tang hapo kato ni banai ngile yo ya kita ki reukhmat ngile yo ya kita ki leader jong kiwei ki constituency ki Palaiwan syahmat ban ya kedua ini badan pan tiket ban ya kun ya ka election arpulai na kani ka party jongi ban na sokmen si siapa ya 2AP bawat na don na Jaitia Hills na Khasi Hills ban matahas Southwest Khasi Hills ru ngila yo ban suthi nang mencintayo ginang wan siyang nukayo constituency apo last game ban nilayo ban seng ya ka block congress ante nilayo yung candidate uba pakaw ba ibiyang nilayo ban su kumjo apo sora apo musram nilay det ban menta kani katayo ban wan nilay ban pendek sa hapon usla de kumjo aba pirong hakani ka party namar ngidan mangi ki leader ki bala ban yalam ya pi bat kunju ya kani ke jelas toong perlok bi aba pila yo haki YouTube haki ne kita ya waladap aka por assembly nakaliang jungi ila persiapan ra ya ka sur jo upai ba apo dor bersawan ngadala de ngalara
yakasur jong pi kinong rep kwai pangaladawan nakasorkar bayaki kwai kibayap trambaro ni day bangin ay yaki cingirap ikinong rep kwai akabasin ganun kong uministar badipet ikarap karyang uong bau kwai uday drugs andray ngamsyum i adin asni ngayeng diam ngaong kinlep kuno yakinong rep kwai hangta umban se badong nimban se banyarap yakinong rep kwai bag nagawa nakasorkar baki day bakin pa yaki expert bakin wan bakin pet bakin examen yaka kendo kaba kitong yung kwai bat keega daw bakidon gini ki kenyang ki babam bapen flor ya uni kwai yo dik kwai hangta ka sorkar kelamenjun bat nangit kinsawan ki opisan nga agriculture department banyarap yapi kenang ba kini ki kwai dungi barok kinlong kiba ai yakata ka jingkamai ka ji yapi yaki nong rep kwai hakani ka thain dungi barokoi parobi kibadan hakani ka thain kinong rep barok manobalara ekasur jongpi banpun kala marrep eki marklau usensar ubalong umarklau barasikata day mangi bangilara kasur hadaratoan banpun kala marrep ya usensar day mentah usensar day sanputun ka menchua mentah pidi siswa arputun ka day nam day perlebih day namar kata-kata ungi dan kam banyo i jengai ya kalawai to kinongrep ha ka jela juni kane ka parti kadai ka parti kawan yeng ya menta jonghi kinongrep parlobi rengkar ban pi ki bayawan ban sendrani ba sabio rengkar ban kini ki pai nok soksong lo karani kor constituency ngikwa ban wanra e ka jikala ha kane ka constituency nilayo i yekinong ikhmat ar posnem lenter ladan unong ikhmat ubaladan hakashuki ubalalong uministar andre kane kathanjungi kasa shrawe omyo i surok sengkin omyo i development AA menta hakane kakenti dan kumbal laisnem siteng menta nilayo i biang hakajik penyajong da uway unong ikhmat daga jingkermen upay pa jokaran ikor ulak milenti balese kandan kadak kasyin andai hantaro lap ban pensakhi baladan sisa kita kitab kishin jongta development kaya development ke bang yui kini tang kini kisurok ba mana mentoy na kini kisurok ba ti bang yui ni akhwat kajin mentoy ke surok ba kawan tang yaki kontraktor ban ya kita kibadai pay ban ay ka sanction ya kan ka surok andrei upay ba une kumjo namar katang idon kam ya ulidar ya kan ka than uban mi uban syakri hok yang tau pay ba uban ay metbat mensem yang tau pay ba bat kumjo ba uday ban len elade ya bertahu pak. Tadi Pak Charles Pungro, MLA Jongka Dongkumai, Peraga Jumporu, President Jongka All India Tribal Congress, Meghalaya State. Di akanika, no paisngi, na panmap na people koi kapslem, madan kikam pang pendek, setisya bersenong balat, Indrei ire benbe, di ngai kuble yuti borok, kampen nongkren hadu balong Sherman. Kalau kamu Islam yang meeting, nampak dia orang Kristen Argentin, apa dia berkini keseng. Henry, aku juga por. Na try player school baru, itu kau try kam, jom kini keseng, sebagai jingtu, jom kini keseng, kumdongin ra, ya kasih kejungi syakmat, waktu wanra ya kejing mentoy, itu pun belang, hamtam itu berbusu. Henry pun kita. Pagpapag yung sumo yung ibaro, kung hakani ka shit,
hari ke syai bagi pelayawan belum akan dikerjakan berpenskemi kini blok. Itu di member baru belat syah penskem minne dari vice president juga berangut hingga kitbak kering hingga blok kejupi wapinang yai smat wapinang Roy haka imlang kesalahan gaya bukot nang ba pilaban tre hok ban sinsyari kenika konstitusi jompi berka jelahi borokui kublesi ajar bu uplay undan dengan perpi minta berhaki Islam bu sini buan kublesi bu Kemudian sepang ke parti pinsu lingo yangi ba KML jongi kia associate bat Trinamul Congress kadai tangguai ke parti kabayale persya ya ke BJP bat kata job lu mei tang maksem job kata job hakane election ke dalam sudah West Bengal katu kila here kita ki minister kita ki union minister prime minister baro Henry ki nong West Bengal ki kwa ya ke syakri ke bakhoy ke basuba ke jingsen syar ke ba khoi ke basuba ke ba pet yo duk usuk yo rangli ujuki ba khamtam yangi ki retpat ki kristan khamtam yangi ki retpat ki kristan pennapi pijuyasno ba kino ki reunion lagi deh ki pastor lagi deh ki padar lagi deh manuru bakin sister lagi bakin syak lebeng hang the West Bengal la kanu tli ki yin mane la juyasno ba ki syak pra West Bengal Ndrai hakiwei ki jela ki bala sensyar BJP bat hang ni jela jongiru lasdang namar bala sensyar ki BJP ya don lang gini paro lasdang ya kata ke sensyar don bor ngawang pi hang the West Bengal hadu menta paro ki priyo kiem hak suk kasain kamtam kini kiret pat ki jongi paro khot ki institution nak benta ki pastor kadon West Bengal missionary of charity kadon West Bengal kini paro kiyo katingira kakti kaman kakti kadiang nak West Bengal government iba sabio hakapor bang ya kendo ningkong yang sar ni kwa bandrung mo sa Trinamul Congress ngong balay yung ni syania hakani ke parti nilai bakani ke parti lengba ke YouTube lengba ke ting Treshitom jong Mamta Banerjee hang the West Bengal yang ngakwa ladapi ai ladingi ke samla nakani ke time ni kwa bangin rung sakani ke seng bat ni kwaru bangin long kita ki nongkit kam hakani ke blok hakarani kor blok te ngiru kampen slam ringkat badi ba hima ba presiden jengi barbaro ki leaders ki jong Dr. Mukul barbaro ni kampen slam ya kam ni kendo iba sabio bat yong to ni ai ki kum ka convening team hadin katu kani por iba sabio ketika ni kesni iba ilala banlum banlang ban wan khot ini bangin wan seni bangin ya seng sendon no ya kani ka blok Trinamul Congress jongkarani kor hakani kesni bat hakani ke klipmat ya itu program ya pite bhi idai nagani ka than ke jong bhi udai usama rangba bolayen hala ki kijat udan laki kam kijam kibau trei udai usama ulatut kemau keding banyeng hala ki kijat ndrai ulai ipat ya ka jinglong sira jong ka constituency tuwong ngakwa ban join hakani ka politics habag ulkwa ban sensar ban yo lang ban kit ban ba ya kalengkor jong kani ka thong ka snong ka thain jong phi hakani ka ren kor constituency ban ong ye phi khamtam jingi hangne amne galia ka West Bengal bat katu katali kini ki state apor India kimpat khang ya kata kesodo masi kumbale daki wei ki
state ki basen syarat BJP lakhang MMPP pedha Assam dan kat to kan ni benai kelada bankang ya to kasuk do mesti kini KK boro kiwan pelong ini pencal long ini ba plan kadai tang ni ke parti ke banyale persyak ya ke BJP kan nongrem joka kolong ban rat deng khong ya kata ke bamsap ke bampong kan rat deng khong ya kata ke jingbi ban kentiu ya kata ka puli kadang le ban kentiu ya ka yok kot ban kentiu ya ke imlang ke salam ke jengi ni don hang ni kinong yalam ki barat ba pi dang kendiat sengi dang sudap ke assembly tang khararmut ki bakran persya ba ki khararmut ki baralut ya ki jingi ki jong pi ki pai ba la ka dei ka thain ranikor la ka dei ka thain satai chapo West Khasi Hills ne South West Khasi Hills ne Jainte Hills ne Garo Hills ki dei tang ni khararmut ki bara ya kita ki jingkili ki jing ki manyatai hang tai ha assembly kitang gini ki khararmut sau bo prangut ki don be ha kata kawas liang sensha tementa ibu ke jingkili ya pi ki pai ba jong ka than ranikor kini ki ameli jongi kilara la ka badai ba kinong hika school la ka dei ya ki nongrap la ka dei ya ka jinsuk ka jinsai la ka dei ka jing dheng kali yang the silong la ka dei kanu ru nim na shu ban jer no teng kilara lu ndai ka jubab nang tai pat bun da khongpong tingong ni pi ni sharia akini kinong yalam jungi menta ni bo api pai ba jong ngane ka snung jong ngane ka than ranikor hi borok we ya ka constituency ba kini ki kharamut ne bila kita ki sau pramut nginum ya keno nginum ya kentho kai wala le kani ka sokar menta Daki hajar ngut ki pai rengwe jongga balang Presbyterian henin kesgi kiletu sikijing sing sinot ba arpusau ka balalong ha ka balang Presbyterian Mautari Mardon ka bha Mautho Mardon district jongga riboi semngi Presbytery hakete gesngi la sakhiru unadu ki pastor ki temen basan ki nongelam balang ki banajan bat najngai kilai don benta hakete gesngi ban penpho penpeng ya kete jing seng sinot rangba ha ka jing don langru kinong mi kmat na riboi bukentup ya uba Meral Bonds aim MLA ga nongpo u Dr Celestine Lengdo MLA barim ko umsning uba Jason Saukme Maulong MLA umsning uba Charles Marngar MDC ka Mauhati ka kong Magdalene Maulong MDC ko umsning bat kiwei kiri rangba ya ka benta ban same ka ktien ka jong ublei ha ka te ka jing seng sinot la shimmenta da upasto KP Masharing ha ka jing seng ban kong ka lalong ha ka po shipo shiteng miste but upasto Dr BL Nongbri ha ka jing seng ka baar ka lalong ha ka po shibaje shiteng no phai singi lengba ka jing lap ek ktien ka jong ublei kite ki nong lap ki la banjur halo ka jinglong jingman ka ni ka perthei ka ba mencha ka badap setang de ki kam sneu bat ki kam thala bala ishir khai ban pe nado ka jing thombore ki kentei khna ka jingye khun thama bat ki wei ki kam sneu ba ka ni ka perthei kam long shu ka basngan bat bon na ki khun kristan ke la senjor ke jingai bat bon ki ba im ban pensoba tang ye ka do namar kata na ka liang kitei ki nong sa me ka tien ublei ha ka te singi ke lekin tu ye ki pa reungai ka balang bakin don ye ka jingkit kli man sneng man kraw bat man hikai ye ki khun ha ka lenti ka badei bat kham tam bakidei ban shep tieng ye ublei khnang ba ka perthei sa shisen kan im bat kan plung biang da ka jingai lapen pho pen pheng ru ha ka te ka sngi de ki jingrwa shemen sem balarwa de ki kanhon choir jong ki presbytery ba pher karib hoy Try, I can yai for now.
Kalau Tuhan ke kabangi Tuhan kam, hari jingin berjumpa simat, hari jingin berjumpa kalau ia cikulai luhur kacang mukres. Ada yang cambi yang itu kalau mamam kacang mulai. Alulai ini maruai, hada cakar orang idon. Alulai orang terang yang dapat mulai luhur jadi. Kalau orang jingin berjumpa simat kacang pi, nanti cikulai Tuhan luhur kacang pi. Mau try the one channel perkari, dia berbuat, dia berkum kita. Nah, bagi cakum, bagi cinggi, bagi cinggu alat juga perkari, kubi kon sama. Habis so, bima dalade. Kabor, kacang mulai wakni, ngalau try, ublay, halor barok, hatu damne kabor lakannya. Bantuan, yang itu kentri. Kibate bati baku. Barang pelayan pun ini lagi waypat kicilong rau kibani isyam yalam der. Kebenaran beramal. Kecinggiku yang pres. Kecinggiku berangkat ke Jomulai. Upul ke sini sekitar kali dia, kerana baan ketat kebar kau wong, laksana marna yang ada baru pres, penbang ngaim, dari omang ngasu, dari pres kemudim hana, bakada kebar ngaim mental hado, ngaim dari cingat ken, kabar haukon ublai iya yana. Baku bela IT no yaladi nakabenta chonga. Ubon habo pangai shirki banto yadi kentin. Bagala amsha igning baro namang malai tu yauta ubangan met. Barawang malai tu nalaboman itu malai lot. Kalau kau rumah dalam bursin, dari kecinggan berangkat ke Jomulai, hayin bendi lama Efesus dan yang Filipi, ulai di kampang, ia dalam berlat dulu dia. Ada ministry kebahu terai, silentel, uji surah kiu yang adipna, yang dalam warna, yang diperoleh dulu, yang cingin betulnya pada Jombi. Nakapol cakapol, pakai kecimap pagi tadi menget dari kemudian, dan berlongi bebedor, berlongi kun Jomulai. Dan beliau itu kecimap itu kami uji su, urasi bebedor keberentang, dapat siang, dapat rumah, dari wong das nam kecongan, naratif dia kecimpungan lu jadi. Halor condet himna upol nalapuri mentan
Uang ni kecilai dua Chris uang pulai ini. Uang nama kata tu yang skem buat angai dan riam yaki hatalingko di cinglam berah. Uang atran bagi dari lama dia buat di cinglam dua yang Chris halal di cinglam jadi na ban yang skem. Alam syak bukan riam biar nyanyi di cinglam berah. Pada mengipai syak dari kapur yang mengingi kalau naman dia buglay, banyak kita yang buglay, masih usah lo jadi dinma, bantiet dia jadi perai luwes. Buglay orang kuat pandang yoi, bagi country, coba dia pergi kita adikum yaki. Orang kuat pandang yoi, lalu dia jadi penbuat, akan nanti akum yaki. Nampak pandang yoi, dia jadi buat bom, dia jadi buat burung, dia jadi buat spa, lalu marah barang, lalu marah simet ke jami, bagan bangte, bagan nangkum, yang cingem ke jami. Upol la mahamong, tuan skem, bawa syak bukan riam. Hendak sultan kumusing makerho, uyangat syarum matsaleng, tanggawai commission, katakan riam, pamante merau yang jadi sasisin. Amas nausi iraban long, ariski lagi bawah di bangiem. Iyo kumari bojo matindum kalau persamaan te merau yang ada papan. Kalau persamaan te merau yang kristan. Kalau persamaan te merau yang jingem menjadi simat. Kuntara dan jadi ut, kadang jadi jot, kadang jadi pra, kadang jadi jauh mana hien, kadang jadi buat cimberman, ada jingem menjadi simat. Lalu ni ganggang kantang tu ni orang syara yang bawa jam kapang, kadang yang kapal juga cimban rengat ke jauh lagi, kapal buang ulayo bermat, kadang cingim ke jauh, uang orang bermat yang ada cimban rengat ke jauh lagi, kuntah uang nama masyarakat ini baru, nama itu yauta ubanga hendak. Kalau kita mau ini, ya kawai kejincian kejingim, kejauhai samla, pengisyan haliatin kejauhai. Baru ni samla pengisyan haliatin kejauhai, udah debet, bangun banar orang luasnya, ya kejing itu kena Jepang jauh. Udah debet. Kalau mereka nak jomsol, malam nak loy, pandai depan dia persyak Universitas Ukolayat. Usol, ubuat, ia bangkit, ia ada qualification. Jadi dia ini dijengong ia udon, keperluan ia ubun seluruh, pandai ada kau Ukolayat. Ubatan semua ia dari Israel berkawai. Ina yang kiri boleh tu saya kata bayu datang aja dulu dia segi kata drum, ada yuta dia berapa pernah dia kata training di bawah. Dan dia bagi pangai juga dia dari mulai ada renang waktu miau, pada hot kebalai usah, dia tu kami ini qualification dia ulang. Dia dapat orang household usyakri jomne wasumari ke lamrat ukpa jamu tega mi using batakniem batakrunok yang kuat lamrat nakakanhon tega laputien buat dari jamu pada shoyu pada boat yang nakasintur jamu tega hawa yang dia persyana ngalakan yang nunutumo bana shoyu bana penyak noyu kuntau usyakri jomne penyak yang kau sing jaga dunia tiup Kristianu ubocem share kunta kenyo niru namle unju jika tungi la poisya ka bukut jong ka kubor sachisin pan kuble shibon ya pi baro tad hadu bangin daya sembiang kuble shibon